ase odeme kwa achome ne wa hwe me de bia so enkwa achom pam chom subscribing to the channel for no share videos na across the social media platform ne so efa emamini emoji ene imagine me konya kese you attention TV so many odi for back to back e wa hedi asemi mentime enka ntime ne no e wo fie ha oba beka kakwa e dia fa eye sofo pani a oda resurrection power ano Reverend Antwi Boakye wanya ni maybe ekwa Ghana for you so ebo mu ho a yebra isanacho ekwa ni na he 1 week eno so ekwa nechi ni buo no nsensem bi apie afrim aba omo ye press conference na press conference no krom eyeye no sofo pani ewo faase etwa hwero conference na sinche se ni owo so ne ho sense bebre aba efrechi ni bu eni oka na ire na we aka we ensema efrechi ba ne de esenga na ekrenti ejo di for back to back ena eni wom etise me kaso ni wom tie na kire se onu na ye the same edumanti onu ne betimi aka omo fie asem ene ne aba se na ofan odi fo yo medasi we mami kon direct mami chi attention TV chief woni ahwefo nyina am se Onyonko da na oda the wunsu de da mansanko anka wu nda mansanko ka papa Professor Fifi Atames ya me fa ne crazy ka sika be na papa eni anka baji otu wu kana wu akọ odi fo amiti anda e bitima ba se meda me sol bi nti onyonko about session no asensu e de siyo amenya Ghana for the se Antwi Boakye ebu no ene members baba ko bi members ho anase we would end de odipa bi ana Antwi Boakye chuma so bia no ebra so se ebobo utiri so oko akawo obeka na se da yede be hye no asa wada ejidie ni se waide wada ana me kan se members no enhye omo hode na nipa so ode asore ne hye ne nsa no onu so nyina yi na onfa djuma no na say ne yama ne wife be sori obi preach se bongo ka che nwentwefo mo ga si anche ne hu so de hama ebu papa idan ya okufiska anche ne ti se papa abayare na yama me Boakye ye de yen kan kira wo se ne awo pere won saka enwuma metas enya asa ase asambi na semko se fie de dum se what I say enti mame Boakye kumasi asora ogiye allege so waji kumasi asora mani nua be ma fan kusia e ma watwe no ho papa no ho na ebi ka se obi wu no papa no mame na hwe papa no enti na me kan se sisi no obi abeka na otiye obi abakirim se dia enti sanso enti na me kan se kojo Boakye members no onyame afra papa na kosie amre pam no ode ne beba ama ye nyina yakohia na ehu na akurisi omu yadi onwu ye wada na mu ne ewu ya ne se me afutu kakra me de mama me se onhwe se papa na yede asoro na hye ne nsa no maame ne nkoye ne dua buruni enkoye osi akwan en ye sa nya me twetwea o maame no so because nya maame na ye no tan ebon but papa Kojo Boakye ebro ko ne krechi no wutie ne messages nyina na wutie ne message ma no opere here but osefo so ebobo wura mu na osi obi amfa ne message bi o preach ya before say osan preach last one bi na me kan oso oba bia ni ukuna fomowa fa ne bone che no tio oba bia ukuna fomowa fa ne bone che no na mun kan bo mun ni bro nya fefefe wo soso a ukunu benye ske bia ma obi akopɛ force na horo ne kama na tos na fa hye nkola no that message is there nti we say papa no still ana kopere nti o preach nice message but maame no tie atuate dom anne na de pa bia den ahwe no nti members no so mo hye mo de na members so on so tidi we asofo no we nya members so mo ye truthful people what I can tell you when say na so mo ye fake members o so for nche na bewu what I say where is ano members be the information be fi aso den ma koma na yere mame Boakye na mame Boakye so ho de ebi afiri ho e de aba ha se koyi o ni ame kan members no enhwe ye se o mo nka papa na chi asembone because so be adwuma po
so am adwuma po na ne wo fast no ayam hihie ena man collapse ye enti yan hwe yie na yamma papa Kodwo Boakye ni wo na wagu no enkoto bi hintidua na sebe se apostles no bia be chembo a sa na Kodwo Boakye chembo sa na me so be me chembo e de obi a ba bi ko ye free ba bi ne ye baaye na mo yan hwe kasa yie o papa no wo n'echi because so yan hwe kasa ye kasa yie o ni wo n'echi a bebre betima nya nnome bebre be fa yare after say the papa no be hye fom no bebre be fa yare free mu bebre be nya nnome yan hwe kura wo sofo be ka bi kura so be sa be wu akire afiwe na nkasa no owu apaka wato na himie no emu ana watie si abontene eya sofo na ekukudam no betase ndu ya sofo a na o mampa ebo mu ayete na wabanyami yie sinse sofo woni be brisika ene woni be brikas na utonku po ho emfa hwembrɛ na emu se ne wotie na wo bio uni bio ma woni so ne awo sente sa asofo be sa be wu no edoso obi abenka Kodwo Boakye se achi sambone because papa no nyame de ne be hyada ba kire ordinary akosi ne okom nyina nyame de ne be kire ordinary akosi enti amfa won ne nipa be ka na mu wanhwe ya de ne be hye fom no dodo na benya yare enti nipa hwe om yi awo mo kasam odi for back to back tension TV da see to nsafo na eso da see me pa mo chomo subscribing to the channel for me na we share videos na across all the social media platform na so enfa ema me say me pa mo chom number na go say e rolling e dash ko na se na e ko ba na so person be interview a o pick number no na wa frɛ baby a wo bia ye be baby a wo ton ade a na wo frɛ ye be kakra bi na ye beje e wo nchen ye me say enya price no ya to no attention TV so down flat ene ye de ama wo nti bibia o pick number na ye be ba ho na ye ne abo enkomo me ko odi for back to back maybe so odi for back to back say aya asofo no mo kasa bi so mo e preachi me this Bible so my tell say my enye ji obi ti so bi oka ene we kura be yes say ya we nti unye say osofo bi kura ti mi hu wo address na wo kono especially asofo no mo gina bonten na mo preaching obi address na obi ai ni ti hu rasta na say bibi no na ma bonten e kono de ba ye topic e de akansa ni mani nyina ntwi nipa mfiri nyame ho a 90 saa de na ye a 90 na futu obey e na word ma asofo se na ye ka asofo yi de nti na me de saa we ni ewum e de ama me de ba ama asofo ni se bi ni ewum I mean say similar something happened yesterday me fi ko fodu ya me fa samankese ti me fi samankese kun pass in Thomas me be do police barrier be or checkpoint and a police ni bi omo yi check me nti ohwe ma taa na me hye no and also me koye man koye this is my dress code and also we are sofo me hwe we are sofo am say me sofo nti oya no so me prophesy and am some guys me prophesy wa mama odwuma but manyankopon mu en prophesy na manyame ni hine na da nyame aso ma nkwa ma ahoden a wo sori na de be police job because modwuma na risk work me say nyame nkwa tenten de mo so mo ho ban then I move my car e was of people they just try to show off and their friends show off say be who be now person prophesy no they be also to nyama na betum try error intermediate and mature me say we shall say me prophet I will never do it because until say God has sent me but the young boys never na mo gya bontene feel say me ya na ma say ma ben nyame sa o me so obi am ben but I make can say ye be hwe say ye be nyama yi na ya ye ni yi na ya make sure say ne se de tie piano awurade be hye ne ho nyam so ada se nti ehun hia se obechi obi na ma ne prophecy ehun hia ne ehia so nti mi hu se what be share about the person ma prophecy se nyame na se form am ya ene e boni bi e omo de ntai we like ohun obi a want so for no odifo wa hu no dressing hu no de be fa hu preach ene wa bo colors ene we yes ene wa tale we ya wa hye no kra ne no ma me ka se mi uniska obi sisi no kra time ba we nyeska ni awo kan ho asama wo kaseti ai wo ba ba yasen ni ni pa na ye ma me nchi obi ti se dan asamo a eno onto nwum o social media blogger fan ise ho no obu atopa wo ho eno hye high hair ho no hye spect se excuse me o hwe ni fra for nyina so ada se nzo skane no se ponso nye eno utwi ponso se dan asamo obechi watu wo calistic se dan asamo obechi watu
because hwehwanim satam hwehwanim Christianity but nenye sa hwehwanim Christianity no ene yeye na mu onyame ne di hene e wade nyina so nti yema asofo no bi yenyai si yesihwe ni pad dress ne de jeje omo minimum ba bia na ntare se nyina utum so prostitution but it's not on a virgin why so dress pass mas nti be ma craft to be bring so se oya shawo but at the end of the day be ma be ware no ma be ma na tunum to se yere virgin na shock obia nti me no to see your dress to judge you no enye Christian no se be fi se enye se me fro kokom na mo di nkomo since be condemn enye Christian no be Christo say wa ma won wa dware na oba won mu nware nti se obi da tete mu a ye fa fum ni awo no ye condemn no ye nsay no odi for back to back eba she show say dey meko ya attention TV me da was say things for na nyame sure o sira o so no ba ye no wa blessings me das me for me show me subscribing to the channel for me na mo share videos na cross all the social media platform ne so me am me di jumadi e chia me di ene na natili aka file makram